Kajing temujung ke KHADC, ban ai rat kerpang ya kasnong majai, kabahab hakahima sora, kabana kaliang jong ke Khasi Hills Autonomous District Council, dangshen kaladepan penmi ya ke notification, ban ai rat kerpang ya ka majai. Na kaliang kikun ki hajar jong kahima sora, menta kesngi, ka ar tarik unaitung, kilalet penyakendu ya Chief Executive Member jong ke KHADC, uba penyat sing siem, badai ban pendamno ya ke taken notification. Habakren cekilat patai kubur, nakaliang ukon vena jong ki kun ki hajar jong kahima, uba embenut, ula ong banadu kasnem, ar hajar kat kendai, hadin bala ai notification ya kamajai kum karai. Nakaliang ki kun ki hajar jong kahima sora, menta kesngi, ka ar tarik unaitung, kilalet penyakendu ya Chief Executive Member jong ke KHADC, uba penyat sing siem, badai ban pendamno ya taken notification. Mentan ya ICM, iba penyat sing siem. Kalau kajingwan jong iban dawa ba ide ban weng no ya kan notification iba la penmi ka asal trek uniu benai ba matau benai mo uniu benai bala dam kalau kajing ai rai kerpang no ya ka majai ten kaliang jong kikun ki hajar jong hima sorang ilawan ban ai da kajing tho ya i CM bal ngi dawaru ba ide ban weng no mardor ya kan ka notification ya ka rai ban weng no pendam no ya ni ka kenting rai na po ka sunong majai ba nakaliang jong i ila akran syai hadin bangiletai sani bah nakaliang jong i ila ong ba habede bakani karaj syam aibor e yaki majai inde su ai tang kateng rai te nakaliang jong i ringi mohon ya kata nakaliang jong i penbor be i bi ban weng be ya kan ko ordar ke jong i te nakaliang jong i ila akran syai ong ba meta kini kising ngam la benne te ngi haban ap suan dadap ka session hadin ka khat lai khat sautrik ma hadin ka khat sautrik insa aya karai habede ban pendam no ya kan ka right ya kan ka notification ka baila penmi mai ting ini up ya kata ka ba mai loong hadin yang session ting ini up ya kata awar ya ka kendai la yo ya kan ka notification ba ka kala right ka majai ting ini kilang ki kun ki hajang ilawan benyaki yang ni ilawan mekran ba kam dei ban nang right ka majai namar ba ka habe hapo ka himasora ti nakaliang jong hapo ba dei si am iba tinwal ba ini si iam lu ide iam jong ilaka la ribuk no ko ordar jong ba isa selah bala pen empat ya ka ordar hafal belong si iam ba tinwal tindai nang tangi le sangap no jan ri mentapal kawan ki imbiang ba ribuk kelaman ya ko ordar ka ba long si iam hafal jong ba tinwal mentap dia kapol belong si iam ba peniat pen embiang tu kara ya ka ordar ka ba mi ada ka kendai ka long ba pen im no komta ka ten kala jong ni persia jor ben halor kani ke ba pengkelara ya kesnong majai kajing peni mo kani ang ya peni hi sing don ki ba kham peni khamdom don ki ndai ka jajahi banong ba kandalong e dokta ta kamlong kajing lumar kajing rura ka kami hi mo ba kadi ka export point ada uwe muhun ka mi hi kum kata ndai banong ba kandadon e ka ba jubor kamdon kasurok namarahang tu kadi ka surok ka ba 4 siang rong 4 siang e ndai ka himas ora hi kapan bahali lay tu surok na kapor kembolong mata kesurok kabiang kajing perkhat jong ki priyo bam tip ya kani ka order henry yengi pa penmi ikini order but kita ki kun ki hajar ki bansa puli ya kani ka order notification arja ka khandai kinsa ai khublei kerpang ka discouncil baling ong ta hapo ni ka notification arja ka khandai ngila download baru khoi ki kendon ki ban te lakam ya kajing trekam jongka hima te but kajing itu ya karat ru la don lang hang ta te hakawai kaliang ladangi let's say dengi kran ya kawai pak hima kiwi kira kumeneru pentip ipi napo hima khairim khat artli kira kiwan shengi ban kerpat bangin itu eki bahkan katakan riti dustur tebat kiwan khat arraj don kira kibala du no ya karat sensyat don no kibala du no wat ya karat lekniam te kata di kamram jungi kum kadis council bala aibor sik schedule bangin pen scam ban itu iki bakin yang nani syakmat but kini kamut bangi itu iki kum kira bakin like no nak hima khairim ni itu iki kum kira henry habakut ki hab hipoka hima khairim ita inuksai banga ai habede ki bai pakima